ole clear tu te in savain chibaile bekule tuntum kan video chuanin Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board MBOCWWB hnuaia hnaruak omte na dil theite kan en ho leanga tin video top lama hianin online atanga application form fill up dan tutorial kan da boka chu online atanga apply thiam lo te tin apply du te kanomani chuanin kan lo en bok don nia ama sai hnaruak te han en ma supportila pakhatna chuanin MTS multitasking staff ania chu post pakhat arwaka thlo hi thlakhata cheng sing khat sang sari le zali ani don ani thiamna ngai te a hianin class 10 pass ni angaya middle school chin mizo language mizo tong khami middle school standard chin kha thiam angai ni panhina chuanin DEO data entry operator ania hemi hi post pakhat arwaka thlo hi thlakhata cheng sing ni sang kwale za ni ani don ani dil tura thiam na ngai te class 12 HSSLC kan ti thin kha pa sangaya chumi ba ka chuanin computer certificate 6-month course kan ti DCM or CCM khan nei ngai ni CCC ro khachu man tlak lo mai the ni tin typing speed computer typing speed khami skills a khanin 30 words per minute thiam angai bokani chuba ka chuanin mizo language kha middle school standard chin tal kha thiam angai tel bokani pathumna chuanin consultant ania hemi hi post pakhat tho arwaka hlo hi thlakhata cheng sing thum sangli le zanga ani dil tura thiam na ngai te graduate to phot any graduate ta na dil theidona mizo language mizo tong kan ti kha middle school standard chin tal kha thiam angaya tin hemi consultant na dil tur hianin working experience nei kha angaya abik takin skills development lampanga khanin kumsom panga working experience nei angai ni chumi chu preferable du thu sama chuan ani khatakan soidu lok chu kumsom panga experience nei tan lo po hian dil ve shim tho turani achan chu kumnga kumruk kumsari kumsom ta po kha experience kan lo nei theya kumsom panga kher kha kan lo nei lo ani pon dil ve shim kha acha ani kha aris lak venga mangai ni tin tuna na kan han soitak te kha permanent anni lawa permanent job anni lawa contractual basis contract kha anni anget lawani a kumengza thlenge an thodona kumengza nu ange banan ni don ti kha kan shelawa engpo ni sela tunlaya nadang zonan ta po experience working experience nei nan shim po khanin na lo thoa experience lo nei shim kha tha a chutiang atan tal te po chuanin kan tho kha kan apply ve kha a tho bokani tin a nge na chance te awmani phei chuanin a thale zual don ani apply dan tur han en leila deal na hi online atanga apply turani dona anma ani portal official website chu bocw.online atangin application hi ati thei donani anma ani online portal official website chu bocw.online atang khan ati thei donani hemi link hi tuna video description a po hianin kada boka a link khakada directin kan lo click anga awesome takin kan apply thei donani kan lo check out donia last date of application hi October ni riat sangni le som ni pakhat ani donani thale October ni riat kha last date of application ani dona tin application fee hi om dona voi khat application ti mana khanin somnga ani donani tuna hnaruak pathum kha kan apply vek thei dona amairo chu a shan apply kha ngai dona voi khat application fee post pakhata khanin somnga zel choi angai tinani chu online form kan fill up rualin tuna application fee cheng somnga kan soita kha online atang ve ka payment kha pek turani kha share turani written exam hun le interview hun turte syllabus le thilpoi modang te chu Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board Department of Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship official website bocw.mizoram.gov.in khanin anon ta lang thin dona kan lo ngai ven mai don nia ole masaberin tuna kan muang hianin online atanga na application form fill up tur chuanin tuna link kan mu bocw.online ti hi google kan search anga tin video description a po hianin a link kha kada kan lo check out don nia apply job ti atang hianin kan apply dona
online atanga kan apply main kan apply tur data entry operator te multitasking staff te tin consultant khatiang ho kha kan du chonin kan chekanga number of post te salary te khatiang eligibility criteria ang chi kha kan shedu ani chuanin kan enlock masadon ani khatiang kan enfel vek nuwa khanin tuna apply job kan muang hianin apply job tia hianin kan va click don ani apply job kan click a ti chuanin online recruitment ti hi alo oma chuta chuanin read more ti hi kan han click anga chuta chuanin kan scroll thlanga online recruitment status ti lo oma tundin muna DEO te MTS consultant kan ti angchi deal make ho total applicant kha zale patni mi zale patni nan deal to ni deal zat kha alo langani chuanin data entry operator te multitasking staff le consultant khatiang chi angai angchi khatiang ha kan shadu ni chuan heta tang pohian kan en thaya chuanin online atanga apply na kha kan han ngai tuanga apply online ti hi alo oma apply for DO ti te apply for multitasking staff ti te apply for consultant ti te kha alo omani chuanin kan du na ber ni china kan han en ta ka tang khanin kan du na ber link kha post kha kan click don ani tunchuma hian DO kan click dona apply for DO ti ha kan click dona ni personal information alo oma form fill up tu lo oma chuta chuanin name of applicant te name of parent address district mobile number date of birth employment registration number teng chi te khalo oma ni employment registration number ti dan te khana kina kan soyanga e chuanin teng hian kan fill up anga name of parents te address te district te mobile number district a hian tian choose tur lo oma kan choose anga mobile number kan manlai kan da lutanga date of birth ti hianin calendar lo oma kan tikanga gender male female transgender chu kan nilo turanga ila employment registration number oma tuna right side kan muang hian registration number kha CSC te kan district a CSC khang te kan ti tir doni ti chuanin registration number kan fill up zo nuwa next kan click anga academic information ti lo oma chuta chuanin education qualification te kan pass kum te technical qualification le kan pass kum te lo omani ti chuan kan fill up anga eta hianin education qualification a hianin HSLC class 12 le graduate and above ti te khalo oma tikhanin kan education qualification ha kan select anga year of passing kan pass kum kha kan siak bokanga chimi zo chon technical qualification a hianin kami education qualification ba ka khanin technical lam computer certificate te tin MTech BTech ang chi kha kan nei chon kan da anga kan pass kum kha kan da tel don ani kan fill up zo nuwa chuan next kan click anga next kan click ti chuanin working experience information ti lo mani tunchuma kan na deal hi DEO data entry operator khania hemi tan hian working experience kha angai lem lova chuwang chuanin working experience kan nei lo ni pon apoi lova no kha kan click mai doni kan nei ni chuanin yes kan click anga tunchuma hianin no kan click anga write about yourself ti a hianin kan biodata ang chi keima ani kan mingte 18 kan qualification te 18 enge experience kan lo nei ni pon experience te nin kan om na mun te kan education qualification ka tiang chi kha kan biodata ani meng chu kha TOEFL takin kan zia ka kan tu chuni mizo tong pon kan zia theng amero chu English azia nge kha a scoring ani English kan zia ka nga submit kan click don ani submit kan click ka ti chuanin a details ti hianin lo lang ta ni successfully submit successfully in tia ti chuanin written te person interview te kha nikina share tir le kan lani don ti kha oma chuan pay now ti hi kan click le nga poisa kha application fee kha kan pe don ani payment details a hian amount 50 oma chumin hoi chuan email le phone number enter tu lo oma kan email le kan phone number kan enter anga chumi zo chuan in pay hi kan click anga cheng som nga ka kan pay don ani
pay kan metanga pay kan zo me zo hnuah chuanin GPay emaw kha tiang khanin kan pay anga ti chuanin nadang kha antinan MTS te consultant te kan apply du ni chuanin kan va click mai anga ni china kan fill up to ang khanin personal information te payment kha tiang chi zong zong kha kan fill up le mai don ani